Mahailoisang hangdoknaba sem sare COVID na maram oiduna mahailoisang hangbada athingba thamliba asi state asida hojik leiriba COVID ki phibam matungina matam amada hekta hangdorokpa yanaba sem saba haure haina Imphal West District ke Deputy Commissioner TH Kiran Kumar na phongdokre wafam asi District Administration Imphal West na sinduna TG Higher Secondary da ngarang pangthokiba Imphal West District manungcha na laiba school singi teaching amadi non-teaching staff sing akhanaba COVID vaccination program gi thoram da phongdokibane thoram adu da Imphal West DC Kiran Kumar na hai state asigi oina hojik COVID-19 gi phibam ase hana ga yengnabada khara phagat le panba yabadi August 28 gi nungthil pung ani dage 30 gi nungthil pung ani phawda Manipur da tongan ba mawong da COVID-19 gi test awada chani ga kulumdoi positive oiba thengnaduna positive oibagi changcha da 9.8 asida laikhibaga loinana haukiba pung 13 gi manungda miyoi ani sikhi amade positive oiba chani ga hompuga mapan fagat khiduna fagat pagi changcha da marfudra manga dasmik mari mapan yaure chaliba August thagi manungda pung 13 gi manungda chada tara manga dasmik manga gi chang yauduna positive oiba yaukhrebasu haukiba pung 13 da chada 9.8 gi changda positive oiduna tha asigi manungda khwaidagi nemba changda positive oire August ki haurakpa amade marakta khara wangba natana tha mayai chalakpa duwaidage khara hantharakuna ngasi numidang wairamda chada 9.8 da hantharakpane haukiba pung 13 gi manungda positive oiba mi ani sikhiba sinasu August thagi manungda mi khwaidagi hena yamdana sibane vaccination gi matangda palladuna Imphal West ki DC Kiran Kumar na hai vaccination gi thabak asisu khumang yamna yangna sangchinba ngamduna Imphal West District ki waina hojik phawbada chada marifu hena vaccination tawba ngamkhre maram asidagi hojik thingduna lariba school sing ase matam amada hektada hangdokpa yanaba hana vaccine kaptriba oza amadi non-teaching staff sing asi ngasidagi hoduna paksana vaccine kapa hobani haibo wafam thamki hida kapthokpagi thoram asi lakliba September 5 teacher day fawbada district asigi tongan ba mafam singda kapthoknabagi pandam thamli haiki ngasigi akhanaba COVID-19 gi hida kapthokpagi thoram aduda Imphal West District ki ADM S Nelson TG Higher Secondary School ki principal A Sangitana chingba miyosing saruk yakhibaga loinana vaccine kaptriba oza amadi staff sing vaccine kapkhi anauba COVID variant C1.2 thengnare variant asidadi vaccine ngakthokpa ngamloi study malemgi laiba kayada COVID ki delta variant tagi ngakthoknaba vaccine kaptuna angakpa phangna hotnaringai marak asida delta variant tagi hena sathiba anauba C1.2 haina khangnaba anauba COVID-19 variant ama South Africa amasung malemgi laiba kharada detect tawre hairiba variant asi yamna thuna lawna ganba oibaga loinana vaccine na masidagi ngakthokpa ngamloi haina study amana hairi South Africa da laiba National Institute of Communicable Disease NICD amasung the Kazula Natal Research Innovation and Sequencing Platform KRISP asigi scientist singna phongdokhiba C1.2 hairiba variant asi chahi asigi me thada ihan hana thengnakhibane variant asi China Democratic Republic of Congo Mauritius England New Zealand Portugal amasung Switzerland da haukiba August 18 phawbugi manungda detect tawba ngamkhibane C1.2 mutant asi hanboina South Africa da thengnakhiba SARS-CoV-2 laichat asidagi hena sathiba variant amane anauba variant asina atopa variant singdagi sibagi chang asi yamna wange variant asina South Africa da natana malemgi laibak sinba thungna athubada sandorkpa yai tha khudingi South Africa da COVID ki anauba variant se 1.2 asina nabagi chang asi paksana hengalakle me thada variant asina South Africa da nabagi masing asi chada sino dasmik ani da laikhiba du June thada chada ama dasmik taruk ta laikhi aduga July thada na chada ani yaukhe variant asina Veta amasung delta variant asina laibak asida ihan hana thengnakhiba matamda miyoi kaya paksana nabagi chang aduga chap manana sandorokle study asigi matungina C1.2 variant asina sibagi chang asi chahi da chada 98.9 gi mathakta oiraba yai masi COVID ki atopa variant singna malemda hojik siriba sidagi saruk ani gi mathakta ne variant asi atopa variant singdagi hena yamna thuna sandokpada natana malemda COVID tagi ngakthoknaba hojik chathariba vaccination drive asida chauna singnaba ma oiri haina Kolkata da leiba CSIR Indian Institute of Medical
बायोलॉजी की माइकैदगी फोंदोरकले मखा ताना हाइरिबना लाइचत असिदगी ngakthoknaba appropriate COVID-19 control measure asi yamna maru oi anouba variant asina COVID ki alpha amasung beta variant singidamak hanana patient singda develop tawkraba antibody sing adu yauna immune response sing adu kari amata kanahande hairi minister bisojit ki mathakte action lawnaba mahaki nupi atombini haiba amana assembly speaker ki tribunal da wakat khrei Imphal West Lamphel Police Station की मनुंग चना लैबा नागामापाल सिंगजुबुंग लेरक्ता की महाकी नुपी अतोम्बिनी हाइजबे श्रीमती रेविका सोरोखाइबम सही कुंथ्रागा माथोई सुरबा नुपी अमना हौजे थोंजु केंद्र की MLA सु ओइरेबा RDNPR वर्क्स अमसुंग पावर की मिनिस्टर थोंगाम बिसोजित की मथक्ता लीगल एक्शन लौनबा स्पीकर की ट्रिब्यूनल दा मखोई अनी काइना कटखिबगे फोटोगा कोनना वाकत ख्रै केस असिगी कंप्लेनेंट ओइरिबा श्रीमती रेविका सोरोखाइबमना महाकी मपुरोइबनी हाइरिबा थोंगाम बिसोजित असे मिनिस्टर अमा ओइबगे अनइथिकल ओइबा थवोंगसिंग चथबगीदमक मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की रूल ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की रूल 3 की मखादा मतिक चाबा लीगल एक्शन लौनबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर की ट्रिब्यूनल दा हौखिबा अगस्त कुंदा थारखिबा कंप्लेंट पिटिशन अमा थारखरै हाइरिबा कंप्लेंट अदुदा मिनिस्टर बिसोजित हाइरिबा मियोय असि महाकी मरुप मपांगी सर्कल दगी महाक खंगनखि मिनिस्टर बिसोजित की माइकैदगी महाक मसामक महाकी नुपीगा डाइवोर्स तौरगा लैबनी हाइना सक ताक्सबगा लोइनना मखोय अनिगी मरक्ता नुंगसिनबगी मरी लैनखि हाइरिबा मतम अदुदा रेविका असि ब्यूटिशियन अमा ओइना बेंगलोर दा महाके प्रोफेशन असि तौरगा लैबने मतम अदुदा बिसोजितना महाकना लैरिबा फ्लैट अदुदा यामना तोइना लाखि अदुगा लोइनना मखोय अनिगी मरक्ता फिजिकली रिलेशन लेरकपगा लोइनना बिसोजितना महाकपु सोइदना लुहोंगनी हाइबगी थाजब पीखि था खरगी मतुंगदा रेविका महाक मसा वाई संगलक्तबदगी बिसोजितना हिदाक पीजखि मदुदगी अंगांग लयई चतुना ई हाथरकपदगी 2018 की अक्टोबर थादा कर्नाटकागी बेंगलोर मालेश्वरमगी मायोकनबदा लैबा लक्ष्मी मैटरनिटी हॉस्पिटल मरगसोर रोतन नुमित कयानी हॉस्पिटलाइज तौदुना लैखि मदुगी मतुंगदा बिसोजितना रेविकादा महाक असे आइना याबा नुपी अमा ओइननबगीदमक धर्मगी ओइबा थौरमसिंग पांगथोकनबा हाइरखि मदुगी मतुंगिना रेविकाना मितई हिंदू कम्युनिटी की चनबगी मतुंगिना बिसोजित की अपोकपा अमसुंग लैकाई अहलसिंग इम्फाल वेस्ट की नागामापाल सिंगजुबुंग लेरक्ता लैबा महाकी मामा मपागी युमदा थारकनबा खंगनखि अदुमकपु बिसोजितना नागामापाल सिंगजुबुंग लेरक्ता लैबा महाकना हौजिक लैरिबा युम असिदा थारकपगी महुत्ता अतोपा मियोय खरगा लोइनना बिसोजितना महाकी मपा अदु बेंगलोर दा ओइना थारखि अदुमकपु बिसोजित की इमुंग मनुंगी प्रपोजल अदु महाकी इमुंग मनुंगनसु यादुना 2018 की नवेंबर 19 नागामापाल सिंगजुबुंग लेरक्ता लैबा महाकी मामा मपागी युमदा काइना कटखि थौरम अदुदा नाकल अनिमकी ओइना लैकाईगी अहल लमनसिंग अमसुंग नुपीसिंग याउखि लोइनना काइना कटपगी थौरम अदु लोइरबा मतुंगदा रेविकाबु बिसोजितना महाकी लैकाईगी अहल लमनसिंग इमुंग मनुंगी मियोइसिंग अमसुंग मरुप मपांगसिंगा लोइनना चनबीगी मतुंगिना मयुमदा पुखि लोइनना थोंजुदा लैबा बिसोजित की मयुमदा लैखि लाइबक थीबदी हौखिबा चही 2019 की जनवरी थादा बिसोजितना हाना लौरंबा महाकी लोइनबीनी हाइबा नुपी अमना महाकी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगा लोइनना मपुरोइबगी युमदा लाक्लगा मी सिबा याबा खुसु खुलाइसिंगा लोइनना अटैक तौरखि महाकपु नुंगसी हैतना तमथीना फुबदा नतना अशोक अपन नंगनखि मतम मदुदा बिसोजित की इमुंग मनुंगना हाइरिबा मियोइसिंग अदुना आइना यादबा मवोंगदा थवोंग कया चथरिबा अदुबु अथिंगबा अमता पीखिदे थौदोक अदुदा रेविकागी ममाई अमसुंग हक्सांगी मफम कयादा सोकपदगी राज मेडिसिटी दा लाइकनखि मदुगी मतुंग बिसोजित की पाउताक मतुंगिना घरीदा लैमिनखि घरीदा लैरिबा युम असे महाकना मपु ओइबने अदुमकपु बिसोजित अमसुंग महाकी मियोइसिंगना मरम अमता पीदना युम अदुदगी तानथोरकपदगी उपाय लैतदुना युम अदु थादोकलगा नागामापाल सिंगजुबुंग लेरक्ता लैबा महाकी मामा मपागी मनाक्ता हौजिक लैरे हिरम असिगी मतांगदा बिसोजित असे लैबाक असिगी लो मेकर अमा ओइना लो न पीरिबा प्रोविजन सिंग अदु खोंगाउनबदा नतना महाकी मथक्ता क्रिमिनल की ओइबा थवोंग सिंग चथबना लोगी मतुंगिनो बिसोजित की मथक्ता आइन की मतिक चाबा खोंथांग सिंग अदु लखुटपियु महाकी मथक्ता बिसोजित न चथकीबा थवोंग सिंग असे IPC की सेक्शन 120B 307 313 325 420 448 449A 511 अमसुंग 34 की मखादा दंदी पिनिंगाई ओय लोइनना महांगना चथरिबा थवोंग सिंग अदु मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की रूल ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की वांग मदने
मरम अदुना लोना पीरिबा प्रोविजन सिंग अदुगे मतुंगिना मतिक चाबा एक्शन लौखटपियो लोइनना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ना हिरम असिगी मतंगदा निंगथीना यंगसिनबिदुना मियोय असिगी मथक्ता आइन की ओइबा थबक सिंग लौखटपियो अदुगा अथुबा मतमदा वायल बिचार चथबिदुना वाथोक असि लोइसिननबा होनबियो हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुंगनमकपु थागतचरी।